Me jisu pāno wahabana te awania nawa. Me pano paku wahabana pono peho kaku wania nawa. Iowe hei wā kaku wahabana wono teori, me pano wuriha hābana koa ribari, iori heo goroho. Te atabe a matariori na ponis kurus wairoho nana teo iki. Iori hei tagune, meori pā toku toro boha meori bari. Iowe hei wā kaku wakukan no, me pā sue kiri bari. Yang bene na goroho wa buri hawa kisnom. Ante vai. O buri pa suguna wa buru. Tarham. Abai ko te aba pa he wa buru niori. Tio aba hata. Sun. Are nao te tatana riori. Aba vai to pa he ni kamawana. Tono ma batanai. Me Jisu moroko wa kisnana, e Judas apeha wa te apeha sabun buaku disciple te Jisu, hei pahin pita tavus koa no. O wagum to pati no me no bari, na ato batani nori bona ma rapis puana ai ma pako. A tauwa me te upris, bara o sisia wa te alo, ai ma naba bebera to wāna no bari. E Judas na soivarawa ki rino bari, bono pehu waki ki mana. A aba to pasto mauna apanane, ewe a aba vai to raki batano miam. Atoi, yang berpame wa he, bem kikira batano me.